by elections. I thought uIEC uyathenjwa ne voting system yase South Africa iyathenjwa kakhulu. In such a way that abantu bethi barojiwe kuphela if kuukuthi akufavor bona. ake ngiyithole le ke ngiyibuzela ukuthi kanti lento yokurojwa ihamba kanjani nento yokuriga amavote ihamba kanjani mokuukuthi lose power then hayi ngirojiwe lapha. But if kuukuthi kusasele leyo manenjana athizwe power hayi ngeke right IEC asibona ngathi into ebhedayo. Okusho ukuthi thina ngalesi sikhathi asikhuluma sithi amavote arigwa sasangana ekhanda lethu. Suddenly namhlanje ngivuka nabantu abakhuluma ukuthi lapha ya elentuzeni eward 110 amavote siwarigile khona siregister abantu ngendlela engekho emthethweni. Hayibo guys, hayibo imaki thina siregister abantu ngendlela engekho emthethweni. Akusinini nani laba enanithi thina siyasangana makuukuthi lentuza la case lethu lokuthi amavote arigwa mhla ka 29 May. Anishongo kanjalo ukuthi MK iyasangana kwathiwa siyagula emakhanda. Manje ngoba nakuseyikhala ebhantshini la kunina sekufanele cha kulalelwe nina nithatha izinto niyise enkantolo. IMK improvelileke bafowethu ukuthi wobani. And into engiyithandayo ukuthi noma senithi niyahlangana awahlanganisa amavote wenu ayishayi MK bu kwandephu leyo bu angakaboni nix. Yabona manje siemandeni siyodla umzila lapha emandeni. What 18 siyeza bafowethu siyeza lapha siyeza MK is coming. I guess ngolwela amasuku ngiyayithola lo answer yokuthi kanti umthetho wakhona lokurobha kuhamba kanjani. I guess ngiyayithola ngolwela amasuku. For now ake ngienjoy le win.